Tri prve reči: posvećenost, pouzdanost, poverenje. Stručnost, jačanje sektora osiguranja i uvek dobra organizacija skupa važnog za unapređenje ove struke. Poštenje, poverenje, tradicija. Kad ako ne sad? Sve bolje, sve organizovanije i sve bolja komunikacija sa državom i sa državnim organima. Duško Ivanović, Duško Ivanović, Duško Ivanović. Stručnost, ekspert i budućnost. Osiguranje, polisa i druženje. Struka, profesionalnost i druženje. Snaga industrije, uključivanje većeg broja učesnika na tržištu. Sigurnost, znanje, poverenje. Sinergija. Sigurnost, stabilnost, benefit. 7. konferencija ide u duhu i dalje strateških stvari koje su u oblasti osiguranja. Prva reč je svakako konstantnost, jer pre 7 godina na prvim danima osiguranja niko nije verovao da ćemo organizovati 7. a evo organizovali smo. Želeli smo da pošaljemo poruku da osiguranje nema alternativu kao mehanizam zaštite od štetnih događaja i da ne treba da čekamo da nas isti iznenade da bismo shvatili nužnost osiguranja. Skup stručnjaka na jednom mestu, druženje, lep profil. Prva reč je svakako stabilnost. Već 7 godina smo ovde, to je jedna stabilnost i tradicija u organizaciji samog skupa, ali ujedno je stabilnost prava reč za razvoj našeg osiguravajućeg sektora. Inovativnost, zajedništvo i podizanje svesti o osiguranju. Povezivanje, saradnja, inovacija. Dobri, organizovani sa kvalitetnim temama i temama koji što vrlo kvalitetno utiču na edukaciju posetioca i široj javnosti u Republiku Srbiju i šire u regionu. Skup divnih ljudi, stručnih, obrazovanih i na jednom mestu. Ko ako ne mi? Profesionalnost, visoki standardi i poverenje. Na ovom savjetovanju je jedna od jako interesantnih stvari mogućnost razmene informacija, prosto networking, zato što se ovde skupi čitava industrija i jako je pozitivna atmosfera. Saradnja, međusobna saradnja osiguravajućih društava, upoznavanje ljudi, upoznavanje tržišta. Na prvom mestu tradicija, jer stvarno 7 godina znači da smo postigli nešto što će trajati. Na drugom mestu u stvari, vratio bih se na prvo mesto, ipak i na prvo mesto druženje, jer se nađemo sa ljudima sa kojima radimo, a nismo čitav dan u radnoj atmosferi, nego imamo malo vremena i da se bolje upoznamo i da svaki sledeći posao bolje odradimo zato što se bolje poznajemo. I treća stvar, moram tu istaći stručnost i elemente edukacije na ovom skupu, zato što stvarno svaki put odem bogatiji za neka nova znanja. Edukacija, inovativnost, regulativa. Zajedništvo, stručnost, kolegijalnost. Druženje s kolegama iz drugih osiguravajućih kuća, razmena znanja i druženje s kolegama iz naših osiguravajućih kuća. Druženje, zajedništvo, osiguranje, sigurnost. Prvu reč koju bih okarakterisao kao asocijaciju na Srpske dane osiguranja, to je prisutnost, a kad kažem prisutnost, mislio sam u stvari prilika da se ljudi iz industrije osiguranja vide na jednom mestu. Druga reč uticaj, svakako uticaj koji teme koje mi obradimo i govori koji se čuju na danima osiguranja imaju na dalji tok razvoja tržišta osiguranja, uostalom i na državu. Poverenje, edukacija. Pa svakako inovativnost, skup svih eminentnih ljudi koji mogu da unaprede dalje osiguranje i industriju u skladu sa svetskom praksom i onim što želimo da postignemo u budućnosti. Trajanje. Susret sa dragim kolegama sa kojima godinama sarađujemo, inovacije i tako je to, da vidimo gde smo u stvari. Tradicija, uspeh i dobra organizacija. Noviteti, susret sa kolegama, nešto novo da se čuje, pametno za celu industriju osiguranja. Tradicija, organizacija, uspeh. Osiguranje, reosiguranje i posredovanje.
Predanost jer volimo to što radimo. Mi smo osiguravači svim srcem. Radimo to što radimo ne samo iz razloga što je to recimo opis radnog mesta, nego što smo zaista uvereni da stvaramo dodatnu korist, što znamo da stvaramo dodatnu korist. Mi u stvari koji isplaćujemo, koji rešavamo zahteve naših klijenata, znamo koliko je bitno da su upravo ti imali i ugovor o osiguranju iz koga su se naplatili zbog određenih ostvarenih rizika. Struka, budućnost, komunikacija. Detaljno, na Zlatiboru i gospođa guvernerka. Bio sam na početku i što me dojmilo, to su poruke guvernera Narodne banke Srbije da se svi osiguravači ozbilje i da poštuju zakon i da se po zakonu rade, a na taj način zaštićuju i svoje klijente. Rast otvorenosti. Znači, mislim da smo otvoreniji, iskreniji, različitiji u diskusijama, što, kao što sam naglasio, smatram pozitivno i mislim da daje jedan razvoj u dobrom pravcu. Lijepa organizacija i lijepo druženje. Korisno, druženje i ideje. Veštačka inteligencija, inovacija i baš to potreba, upravo to svima nama. I bit će i lijep provod i dalje. I treća asocijacija, pa dvoumio sam se da li je to planina, odnosno Zlatibor, da li je to druženje, pa evo, odlučio bi se za ovo prvo što sam rekao, zaista Zlatibor. Druženje, upoznavanje i unapređenje. Treća reč, svakako i druženje, prijateljstvo. Jer samo kada zajedno radimo na unapređenju, samo kada zajedno prodiskutujemo šta nas žulja, onda možemo i na osnovu toga što svako daje svoj doprinos da unapredimo na najbolji način to što treba da unapređujemo. I treće, slobodno mogu da kažem, grandioznost, s obzirom na to da je ova konferencija, dakle 7. Srpski dani osiguranja, imali smo 380 gosti. Evo 7. godina za redom i mislim da svake godine sve bolje i bolje organizujemo i kvalitetno radimo na Srpskim danima osiguranja. Posle zaista odličnih predavača, ono što je dobro kada su u pitanju Srpski dani osiguranja jeste druženje koje zaista spoji ljude koji dođu da i čuju nešto novo, a naravno i da se kroz neke aktivnosti opuštene potpuno razmene različite iskustva.